iyiphi indlela eniyenithi nina mhlambe ama-patterns psychological noma mental ekungamele mawubona ukuthi lento izogcina ingifaka la deala nayo kanje kanye mangathi uyamyala nje esingathi sidinga ngoba mawuyibheka into ihlala inokuhetheka okuthile omunye usehethe omunye ungenza ukuthi nami wangenza ukuthi nanayo lento okuhlala wenza into ubheka into kumuntu uthi mangimenzela ukuthi khona ngikubhekile makungasenzeki ngendlela yakho uzobona ngifuna ukumbulala washo ucimba but iyiphi indlela ongam-advise ngayo namhlanje umuntu owenza into ethi ayifani naleyo nalokho-ke futhi engifuna ukusho ukuthi ezabantu ukuze sithole i-healing sidinga ukuthi sibe nabantu eduze kwethu esibathembayo. Absolutely. Yabo kubaluleke kakhulu lokho. So umuntu umebhekane nenkinga angacabanga ukuthi uyena yedwa kumele adile nayo agcina afela ngaphakathi. Iyasilimaza leyo nto because ugcina usubona ukuthi ama-decision owathathayo-ke lapho ngoba phela umuntu uyakwazi ukuyiconvince yena ukuthi u-right. Yabo mase sengishilo mina ukuthi hayi sekuyile i-decision ngayiconvince ukuthi iyona right mekuthiwa akekho umuntu eseduze kwami esengikhulumile naye mayelana nalokho ngizoyithatha leyo decision. Absolutely. Yabo so ukuthi sibe nawo ama-spaces amadoda esikwaziyo ukuthi sibhodle sikhulume ngezinto mhlambe esidila nazo ezisifakela i-pressure of any kind. Kakhulukazi-ke engifuna ukusho lapho kwama-relationship kuyasilimaza kakhulu lokho because umuntu wesilisa udila neshame kakhulu yabo and mase sedile neshame yokuthi mhlambe kukhona omchithelile noma omrongile in some way yabo kunokuthi atshene abangani bakhe abona ukuthi uzohlekwa ugcine sebona ukuthi ke ngoba into yokuhleka ihamba indlela ende